ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоати ахборро манзури шумо менамоем. аз паём то паём дар заминаи татбиқи барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва раванди амалигардии ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ аз қабили раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ҳамчунин ҳадафи чоруми миллӣ, яъне саноати кунонии босуръати мамлакат имконият фароҳам гашт, ки тавассути он рушди бо низоми иқтисоди миллӣ таҳким бахшида шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар амал татбиқ намудани барномаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва раванди амалигардонии ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ аз қабили раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил ёфтани кишвар, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва самаранок истифодабарии он ҳамчунин ҳадафи чоруми миллӣ, яъне саноати кунонии бо суръати кишвар имконият фароҳам овард, ки рушди бо низоми иқтисоди миллӣ таъмин гардад. албатта бо назардошти он ки иқтисодиёт пояи моддии таъмини истиқлолият ва ваҳдати миллӣ ба ҳисоб меравад, дар сиёсати давлатӣ ва махсусан дар сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи алоҳидаи хоҷагии халқ аҳамияти муҳим доранд ва дар ин замина солҳои охир ба рушди саноати миллӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда мешавад, зеро истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсолоти ватанӣ аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки татбиқи стратегия ва барномаҳои давлатӣ мебошад. дар натиҷаи татбиқи сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат дар ҷодаи таъмини рушди босуботи иқтисодӣ ва таҳкими ҳамкориҳо бо шарикони байналмилалӣ, ҳаҷми сармоягузории хориҷӣ ба хоҷагии халқ, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ равона шудаанд, сол аз сол афзоиш ёфта, корхонаҳои азими саноатӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шудаанд. аз ҷониби соҳибкорон ва сармоягузорони Тоҷикистон ва ҳамтоёни он аз хориҷи кишвар зиёда аз 80 санад ба имзо расид, ки дар доираи он маблағи 3 миллиард долларро дар бар мегирад. новбаста ба мушкилоту монеа ва омилҳои таъсиррасонанда ба рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар сол то сол рушди воқеии иқтисод таъмин гардида, нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ мусбӣ арзёбӣ мегарданд. бо шарофати сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи асосгузори суҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат, дастгирии бевоситаашон дар пешбурди фаъолияти вазорати молия имконият ба даст оварда шуд, ки мо бо ташкилотҳои байналмилалӣ ба маблағи умумии тақрибан 794 миллион доллар созишномаҳои қарзию грантӣ ба имзо расонем. дар самти дастоварду рушди иқтисодиёти мамлакат корҳои муҳиме дар саросари ҷумҳурӣ анҷом дода шуда. ба ҷараёни татбиқи комилу амиқи ислоҳоти иқтисодию иҷтимоӣ ва молиявӣ асос гузошта, самтҳои асосии стратегияи сиёсати давлат бо кӯшишу талоши роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол афзуда баҳри саноати кунонии мамлакат, таъмини иқтидори содиротӣ, рушди иқтисодиёт, кам намудани молҳои воридотӣ ва таъмини пурраи некуаҳолии мардуми кишвар равона гардиданд. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт, аз ҷумла фаъолияти мунтазами корхонаҳои саноатӣ, муҳайё гардидани ҷойҳои нави корӣ, боз ҳам беҳсозии вазъи соҳаи иҷтимоӣ, хусусан маорифу тандурустӣ заминаи устувор фароҳам меорад. корҳои сохтмонӣ дар ин нерӯгоҳи бузург бо суръати баланд шабонарӯзӣ ҷараён дошта, фарзандони содиқи ватан паҳлӯи ҳам барои ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳиби истиқлол, Роғун, иншооти азими гидроэнергетикии асрро бунёд менамоянд. Роғун шаҳомат аст. Роғун корзори нангу номус ва шоҳкории беназири даврони истиқлол мебошад.
روغون بختی روزافزونی مملکت محسوب یافته با احیای نیروی برق به خلق تاجیک قدرت میبخشد. بنیادگران آن همچون قهرمان در کتاب تاریخی کاخ نور با حرفای زرین ثبت خواهند شد. زیر ساختمان آن غیرت و متانت و شجاعت و مردانگی است. این است که امروز در کارزار ننگ و ناموس هزاران نفر با غرور ملی در راه رسیدن به استقلالیت انرژتیکی بهر اجرای کارهای ساختمانی کمر بستند. طور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در واخوری با بنیادگران نیروگاه برق آبی راغون 28 سپتامبر سال 2024 بیان داشتند. نیروگاه برق آبی راغون برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان، رشد استوار اقتصادی مملکت، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و پیشرفت و آبادی وطنمان زمینه استوار می‌گذارد. ما راغون را بیهوده انشاءات تقدیرساز عصر اعلان نکرده ایم. از این رو هرچه زودتر به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه و پر را به استفاده دادن اقتدارهای آن برای کشور ما اهمیت حیاتی دارد. وابسته به این تاکید نمودند که جریان کارهای ساختمانی با استفاده از شرایط و امکانیت‌های اقتصادی و مالیوی و تکنیک و تکنولوژی‌های زمانوی اینچنین با رعایت استانداردهای بین‌المللی باید تیزانیده شده اقتدارهای نوبتی نیروگاه حتما در مهلت‌های مقرر گردیده به استفاده داده شوند. طول 13 سال می شود که در همین نیروگاه برقی آبی راغون سهم خود را در برابر همین جوانمردانی که در همین ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون فعالیت می نمایند ما هم سهم خود را گذاشته ایستاده ایم. این زمان ما در تونل آبپرتای چهارم استچار با وصل و نصب آهن فلزات و بیتون خوابانی مشغول می باشیم. روند کارها به نهایت نقض است، کارها به نهایت صفتش نقض است. از طرف شخصانی مسئول صفت کار هر روزه تفتیش کرده می شود. کارهای جوشکاری داریم حاضر در اینجا شما شاهد شدید که تا حتی داخلی هر یک درزی که جوشکاری می نمایند از طرف شخصانی مسئول دستگاه های مخصوصی هستند که ما از خارجیت از دسترس نموده ایم. داخلی همو جوشکاری درزی که کفشرگری می نماییم داخلی همو دیده می شود تا چی درجه مستحکم با صفت است. در این موضع شخصانی کار می نمایند همه جوانمردانی با ننگ با ناموس با آری تاجیک می باشند که همه از تحت دل خواهش کار دارد، همه از تحت دل با مقصد پیشروی کار فعالیت نموده ایستاده است. صفت کار نه تنها از طرف شخصانی مسئول سنجیده می شود، صفت کار از طرف هر یک فردی که در اینجا کار و فعالیت می نماید حس می کند که برای خود، برای آینده خود، آینده ملت، آینده وطن خود می سازد. برای همین کوشش می نمایند که کار را با صفت اجرا نمایند. این ساختمان عظیم عصر که ما حاضر ما تاجیکان از تحت دل از ذوق دل ساخته ایستادیم، این برای ملت ما یک آینده سازی ملت است. این آینده ملت تاجیک را در جهان معرفی می نماید که ملت تاجیک چنین ساختمان عظیم را از تحت دل با دست و پنجه خویش توانست ساخت. نیروگاه برق آبی راغون افتخاری هر یک تاجیک و تاجیکستانی می باشد، چون که ساختمان این انشاءات عصر برای آینده ملت بسیار مهم می باشد. این می تواند در رشد و نموی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان سهمگذار باشد. ما افتخار داریم که در زمان صاحب استقلالی چنین انشاءات را بنیاد می نماییم و هر فرد که در اینجا کار می کند کوشش دارد که با افتخار ملی هر یک کارهای ساختمانی را با صفت بلند اجرا کند تا که آینده ملت، پیشرفت ملت به مثل آفتاب درخشان و پرجلا باشد.
сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат қарор дорад. ин аст ки ҳамасола баҳри сари вақт анҷом додани корҳои сохтмонӣ маблағҳои муайяне ҷудо карда мешаванд. аз ҷумла дар соли 2023 барои пешбурди корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҳисоби бюҷети давлатӣ 12.6 миллиард сомонӣ пешбинӣ шуда буд, вале бо мақсади боз ҳам тезонидани раванди корҳо ҳукумати мамлакат иловатан 2.6 миллиард сомонӣ ҷудо намуд ки маҷмуан 5.2 миллиард сомониро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар соли 2024 барои идомаи корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ маблағи 2.8 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. аммо бо мақсади ҳарчи бештар вусъат додани корҳои сохтмону васлгарӣ дар ин иншоот дар 9 моҳи соли 2024 аз ҳисоби бюҷети давлатӣ қариб 3.5 миллиард сомонӣ пардохт гардидааст. мувофиқи маълумот дар маҷмӯъ дар давоми солҳои 2008-2023 ва 9 моҳи соли 2024 ҳукумати мамлакат барои анҷом додани корҳои сохтмону барқарорсозии нерӯгоҳ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ва дигар сарчашмаҳо зиёда аз 42.5 миллиард сомонӣ маблағ равона намудааст. дар ин корзори нангу номус мардоне дар ин ҷо фаъолият доранд ки бо шуҷоату бо корномоиҳои худ тамоми корҳои сохтмониро анҷом дода истоданд ва кӯшиш мекунанд ки ҳар як кори анҷом додаро бо сифати баланд ба иҷро расонанд ва дар ин ҷо тамоми техника ва дастгоҳҳое ки барои корҳои сохтмонӣ зарурат дорад муҳайё мебошад ва онҳо кӯшиш мекунанд ки сари вақт дар вақтҳои муқаррар гардида корҳои ба нақша гирифташударо бо сифати баланд иҷро намоянд. ман ҷунайдова сулҳия зодаи даврони истиқлолият мутахассиси шӯъбаи металл хушбахт аз он ҳастам ки баъд аз хатми донишгоҳ имрӯз дар зодгоҳи худам дар нерӯгоҳи бузурги аср кохи нур нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳамчун як ҷавондухтар саҳмгузор мебошам. вазифаи асосии мо аз инҳо иборат мебошад: назорати воридотии металлҳо, озмоиши анкерҳои васлгардида, назорати сифат ва баҳодии пайвастҳо ва дарсҳои кафшерӣ, назорати сифати рӯйпӯши муҳофизатӣ, конструксияҳои металлӣ. шӯъбаи металл имрӯзҳо бо тамоми дастгоҳҳо ва асбобҳои ҳозиразамон барои муайян намудани сифат муҷаҳҳаз гардонида шуда мебошад. айни ҳол мо баъд аз тоза кардани сатҳи болои пластинка сатҳи рангмолидашударо барои ҷавобгӯй будан ба талаботҳои байналмилалӣ санҷиш мегузаронем. аз рафти санҷиш маълум гардид ки металле ки ба озмоишгоҳ ворид гардидааст ба талаботҳо ҷавобгӯй мебошад. аз соли 2015 корро дар ҳамин озмоишгоҳи марказӣ оғоз намудем. аз зинаи поёнӣ то дараҷаи муҳандиси шӯъбаи бетуни озмоишгоҳи марказӣ кору фаъолият намудем. кори ҳаррӯзаи мо санҷиши мустаҳкамии намунаҳои бетоние ки дар ҳамин худи нерӯгоҳ қидаҳое ки бетонпӯш карда мешаванд аз ҳамун барои озмоишгоҳи марказӣ намуна меоранд. онҳоро мо дар муддати 28 шабонарӯз ва 180 шабонарӯз 90 шабонарӯз ҳамихел аз санҷиш мегузаронем. ҳама таҷҳизотҳои ҳамин озмоишгоҳи марказӣ ҳозиразамон аст ба талабот ҷавобгӯ аст. иҷрои ҳар як кори сохтмонии бунёдгарони нерӯгоҳи барқи обии Роғун саҳифаи алоҳидаи зиндагӣ ва сарчашмаи таҳқиқи муҳаққиқони ҷаҳон мебошад. зеро сохтмони ин иншооти азими аср тавоноӣ, ҷасуриву далерии миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ нишон медиҳад. Роғун исботкунандаи ба воқеият табдил додани ақлу заковат, донишу маҳорати халқи тоҷик дар масири таърих мебошад. аз зеро якдилу яктан ва даст бо ҳам ин иншооти азими асрро бунёдгарон бо сатҳу сифати баланди касбӣ ва дар муҳлатҳои муқаррар гардида мехоҳанд анҷом диҳанд. дилшод ҳакимзода, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор.
در جمهوری تاجیکستان با رشد باسرعت ساحه صنعت که به تامین زندگی شایسته مردم و رشد اقتصادیات ملی زمینه واقع می‌گذارد افضلیت بیشتر داده می‌شود. در ظرف سالهای استقلال دولتی عملی سازی نقشه و برنامه‌های رشد ساحه صنعت امکان داد که در مملکت کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد گردیده جای‌های نوی کاری فراهم آورده شود. رشد بخش‌های واقعی اقتصادیات و تأمین زندگی شایسته مردم از هدف‌های محوری محسوب یافته در این سمت طول بیش از 13 ساله اخیر در کشور تدبیرهای ضروری عملی کرده شد. یکی از دستاوردهای نتیجه بخش در این دوره این به مراتب بالا رفتن سطح اجتماعی اهالی میباشد که همه این البته با تلاش و زحمت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و عملی سازی استراتژی و برنامه‌های دولتی به وجود آمدند. حالا در جهان بیش از 30% حجم مجموع محصولات داخلی و از 20 تا 25% اهالی مشغول کار از حساب ساحه صنعت تامین کرده می شود. حالا برای رشد ساحه برنامه و استراتژی های ساحوی مورد تطبیق قرار دارند که مهمترین آنها استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 به حساب می روند. در 3 سال اخیر رشد به حساب میانه به 117% برابر است که این در منطقه یکی از баландтарин ба шумор меравад. дар умум соҳаи саноат дар марҳилаи гузариш қарор дорад, яъне аз як модели иқтисодӣ, яъне аз модели аграрӣ ба модели саноатӣ гузаштан аст қарор дорад. дар ин раванд барнома ва стратегияҳои дар соҳаи саноат қабул гардиданд ва то ҳол амалӣ шуда истодаанд. яке аз онҳо стратегияи рушди саноат барои давраи 2030 ва барномаи саноаткунонӣ бо суръати кишвар барои давраи то соли 2025. таъмини рушди иқтисоди миллӣ хусусан дар раванди зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир шиддат гирифтани рақобати тиҷоративу иқтисодӣ ва истеҳсолӣ байни кишварҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешрафта дар баробари дигар соҳаҳо аз бисёр ҷиҳат ба рушду тараққиёти соҳаи саноат вобаста мебошад. яъне дар шароити иқтисоди бозорӣ барои таъмини рушди иқтисоди ҳар як кишвар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ муҳиманд, аммо асос ва пояи онро соҳаи саноат ташкил медиҳад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таъмини рушди минбаъдаи соҳа тамоми захира ва иқтидорҳои мавҷударо самаранок истифода намуда тадбирҳои муҳимро марҳила ба марҳила амалӣ менамояд. барномаҳои самтҳои гуногун таҳризӣ гардиданд ки дар асоси онҳо бо нишондод ва дурнамои рушди ҳар як соҳа мушаххасан дарҷ гардидааст ва тибқи нақшаи чорабинӣ амалигардонии онҳо аз тарафи кормандон аз тарафи мутасаддиёни соҳа умуман корбарӣ шуда ҳар як нақша ҳар як вазифаҳои гузошта шуда дар муҳлати пешбинӣ гардида роҳандозӣ карда мешавад ва дар ҳамбастагӣ бо дигар вазорат идораҳои дахтори ҷумҳурӣ ва умуман шарикони рушди хориҷӣ соҳаҳои мухталифи саноат корбарӣ ва рӯ ба рушд ниҳода истодааст. дар натиҷаи фаъолияти босамари корхонаҳои саноатӣ, бунёди коргоҳу корхонаҳои нав, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2024 ба зиёда аз 47 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки 120% нақшаро ташкил медиҳад. дар заминаи мавҷудияти захира ва имкониятҳо рушди соҳаи саноат дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад ва сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маросими ба истифода додани аксар корхонаҳои нави саноатӣ ки соли 2024 қариб дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар сурат гирифт иштирок намуда зимни боздид аз раванди хати нави технологӣ бунёди иншооти муосири саноатиро дар тоҷикистон намунаи олии дастгирии давлату ҳукумати кишвар дар самти татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ ва беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ муҳим арзёбӣ намуданд. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо хабар гузоришҳои тоза дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед. و دیگرگون شوید